Hello Sobite, welcome back to Amy Tusim. Amasa Tusim ilut masangun. Bible changkhat anasim khou mate. Pakai chu Lunghan ba pun hin la thahat ta hin. Thimon nei changsi telen mat sa lovin kwai pui. Pakai jin lama zot ting. Leivui ekitumin. Mei thang zo season. Amma chot khut leivui hi nahum bung tum changkhat. Ahi letun aku chan nan. Gamsunga Thilsoh Kidang ho pabepi kahin Lahkhom kimin Hiche ho chu aban ba na hin vet diu hizin abula pat a China cham anavedin TIEMNA kahin ye hello Sobite tu chung Gamsung Thilsoh Kidang ho dan kahin chom hom na hin thum dan hi asut dan la seidan iti ka ge la ka sut wangin ka bol do zo mong pon ha sa ka sama ma jingin chuban zomin zan na tong ma ka hile phat ka nei lo hiti chan hi Pat kan su lut lo a sim do wa theilu ba hiti chan kham phanin kinjong Taona kahin mangin Pathen koma ipj a hita bong ho hisu a iti hamtin kahung ta ben hile hichi tu chung Thilsoh Kidang hi Pathenin leisi na alupen a hilo le pi pen element chili ti chu leisit leivui jus ingsa pa ba isele soul dust up aban le may fire hui wind Pala tui water le gil chang gil ho le kol phemei wa lightning ho mang cha Pathenin Gamsung hi ko na hin hun sa hidan kahin mudoi na hi ichi ho dan chu aban ban na be khom te akhat na leisit leivui elo le soul das up Genesis bung som ni le ke chang som le li sung chu ivet le na chitha leivui zat hum phawa so le thum sa le thanga alo su diu hi nang le na chila ate jala chitin nam tin Patthei Boh ding a hi tin a kimon hi bang chun ko kite zung Christian a hung hi wa panin tu kum ge hi kum jakal som nu gup abaltan hi chi apule pa te Taona zalin Pathenin Patthei Boh un wa noi mun tin hin lo peon a hi le e san te tho kang len zong e ho ngenin a ko piu in to pa phan e san te ding in zong ning khel hum tan hile amhon jong no do ding lunggel ahin nation hiti chun kum thum jen lungthim tu ta ahin gongon May 3 2023 ni in gal ahin panon e voon e thatnun e su 7 in the lo chomun a halun ho in ki san jong ahin chomun ahin halun e hin no do on thingthang kam le phai tul kamin iki bung khen ta wen hi ahin chia jong chun igam mo le khu veng hozong ahung bulu jing lai ven hi a hi le Genesis bung som ni le ni chang som le sigi sung chu ibet kit le nangma Patthei Boh a na so na chitha wana a asite za le tui khang len panganel de zat ung phating na mel mate hin jo so hil di hi ti a kemu bangin Pathenin ko ki cha te pi un e ven zalun e santen alona ji e po ven hi a hin Pathenin izaka e bol piwa e ke thopi wangon e hon ama hephalovin inop iningin ichon jing na lion e hile wangsin hamsit na jong neu ichung wa hung thung sin hi aban le Genesis bungni changsigi sung chu ivet le Pathenin leisit mehim te hi leisit leivui mangcha a hin sim da na kimun chubana Genesis bung thum chang som na ko sung chu ivet kit le leivui ya ki sim hi ji wa chu ni khat le ihung ki sim naw leivui mama iki so le ki diu dan chu ki chi tan ekimon hi bang chun e san ten chong tha chimit de e ko jing wangun Pathenin ko ki cha te e ngai lutwa e lung sit zalon e ho chunga a git lo na ho Pathen a le thu zin e san tam pi tu chung galen asang azan hin ko chan bin leivui su ta bin hi chi e san thi za chat wang hi amon phon do lo ze on a ke hepon ahin May le khat holim abang chun e san thizat mong hi sang khat le zakhat le som li le sagi langin assassin Google awang hin ivet le thom chan akimon a hin tam pi wang hi thiding in ta asna len ta omen hi chule job bung som na thum chang som na ni akimodung zuin e san te thule la hosom vut vai su a huya leng mang bep su tan hi cha kon hin Pathen leisit leivui mang chan ko ki cha te e pan pi wa e ki tho pi dan chu mu thejin aw min hi alang khat ki nin hi chlei sit levu hi hampa lo hing di hi hen mihim te din hi jong le
Hiche leivui hi hin na theile ki do do na thei khat zong ai kin hi zi a chu e hon zong hichi gam lei sit zi a hi gal i do ova pan la jing hi ve ti chu sumil po hitin chuta le e hon zong zob bung som li lani chang gu ma ki mo bangin leivui bangin ilu he utin pathin lam bel taw hete ani na may fire abana tu chung gal hin e san ten mera pai bi min di da chu ahin podon may mang chan in le lo ho ahin halwa mihem ki san ahin hal na banin khole beng la ho in ki san zo ahin hal so un ko ki te chunga git lo eng set na sata ata ahin bol ji un e san te chungin zo mejin le thu na ahin pin hi cho chu tem khat na beu hite akhat na zomi villa in ka luk bung som lani chang som li le ku a le si na me hala hung ka hi hung ka do jing dal ka tin na ve akiti bangin e san te khole beng zo min July 31 2023 kum chun pungko velin electricity akonin me ina ka in som na sagi lang chu zomi villa aka zo hil jeng hi ahin hi chi ko ki ho hal hidin ngo ana ne yun ahin hi bong thu boi lai ta ko ki ho aga hal diu chu zo thu bu hi ani na mantri pukri a inka chuban le hi chi video ki modung zuin mantri pukri a gas cylinder apo ke ekinin in apan banin ain ka pe ekinin hi athum na changphal ki hal tha chuban le 1 Corinthian bung thum chang som khana kuna som na thuma kuna ki modung zuya pathin panglowa thil ki bol zo si meya ki sumang de ki ti bang le mihim ato aga to ki to chna aga kine ji bangin hilai video ki modung zuin e sante phaile chu am ho ki thang thip je in an ki hal tha to pi ki ta ben hi alina gin chat tol chuban le e santen phai sunga ko ki ho in hal na lamba amho in aka atha zong om kha ading gin chan len ta men hi chuban le second Peter bung thum chang sagi aki modong zuin tu tan ni kho zong le halwama kit ding a hi ve anga na mabana e hoding hizi chun so pete e hon zong hebrew bung som na ni chang som ni lage na kona chang som ni lako sunga ki mo bangin pathenin su long hoi zo hilo gamle go ap ufa gale tola e pan pi je on pathen thangwa utin pathen lungdei lamin lamzot pumin hin ko ma utin tutan ni ko akon so cha dingo taw hite aje chu pakai pathen hi mi hal bam jeng the mei ko tabang hi athum na huipi wind or storm Ezekiel bung som na thum chang som na thuma ki mo bangin pathin pa Lunghan ting le huipi gim nei ta le sit chunga ahinun sa ding ti a ki mo bangin pathin pa in huipi hat ta ahinun sa in galmite in tampi amut sin hi cho chu aban banen na veu te akhat na e sante in le lo le au pus huijin mut se hilai video ki mudung zuin e sante in chu huipin na mut se de na banen au pus sang asu se de na hi koi bunker leiba unung ga loi te mathak mamangi leiba yum du loim sai thokare phim yam tadre adagi khwa som nakan leiba yum ju ayamna loi pai thokare thok pe chin rau jing leiba jing du ju anina e sante in huin mut se hilai video ki modung zuin e sante in tampi zo huin heti khon asu se de jing na hi labu hai ta oya na ki palli jo na ke ni changhen loi le yao kai in na lu ya ne athum na hilai video ki modung zui kinin e sante veng khana huijin thingphung hi amut hlun lampi kha pio na hi na wi na thau zakhi de tandran a da jam turi e me lambi alina tui water
Abanin Ezekiel bung som na thum chang som na thum sung mama chu simzom kit leo hen Pathen Lunghan ting le tuisu abange kiti bongin Pathen Lunghan na hunglung kinin go zuwa konin tui hung lenin I Gamsunga badung tampi elen hi cho chu aban ban ne Lahkhom kirote akhat na salang veng lam ka akona tui hung le salang veng ho na mit thenau ke vet bo o paem lo he mot phung ho pu gu phung ho pu na la na le la awa lam lin lang ami o se ke jan the he o paem lo he ji nala nyen na pe ba nala ki tin phanai tai lam lina lung ai ta tu kal kui man nala nyen na pe thei lo ru he nala tui lun na ri hen nyen pe na rei poi Anina lam kalanga tui lenin thilne na hen hlo su Athumna CP vadung tui len Riêng ta lên CP vadung kum lisan na hi kum khat tai ta bang so lo la hin riêng ta lên bang abol che bang phanam le riêng ta la hi hai lang wang ti dim de he anale Alina Amy volunteer ho au post mona tui Angana guzuk dai kai zia jiribom lampi tuile nag lampi seta as Ôi anh lùi Hiche eho kama kona vadung ho hi aki kom kin phailang aki tolun e sante kama aki notun agam sung thokang len sung chu tui elen gita na hi Hiche thokang len egalmenteu mele te Gamsunga tui le tan chomcha na Lahkhom kirote 거기 에다 시만 그냥 동기 에너지 파자래 이팔도 인 가이 버기니 고시야 그 바퀴로 이렇게 오래 와알도 Hiche Thilsoh dan hi ivetle Pathen tui mangcha galmite go na pi idan wa kimu na banin ko kite chunga e sante akhan git loji uwa chu eho kama ko na tui pi asola galmite gamlanga anot danin awmin hi angana gel pi ehilo la gel chang abanin Ezekiel bung som thum chang som na thum sunga ma ivet kitle gel chang tha adike seibangen hoi pi ko pi le gel pi ekithon eho ko kite in hosong neu khat asusin ahin galmite in hopang aha bol cha ale in tiltam pi asusin e sante zong ahangza aza zengon hi hichi ho chu aban banin anabeu hite akhatna emi ho in gelin ase ôi chắn lồm à đen anina volunteer ho post gelin ase ơi có khút cần ấy ơi lụm nó trung hồng kia trái ơi bốn hồng chưa cao tê ơi ahi letun galmi ho in lathil lelo ho gel changin ase video chomcha na Lahkhom te hichi video akimu dung zuin thokang lena gel pi athan bu ubangam abang jingin hi aban kille hilai video akimu dung zui kinin
gelpin sante in my hol chu ana sep kang zengin hi Amut electric makhul na mathati chini jara jara nong ta haida dong ta leiba ba ma mo tana so ni kai aban kitle hilai video ki modung zuin sante khat gari chu gelpin asemin hile anei pa chu hangza za zengin hi aban le hilai video akon ki modung zuin hichi gilgim nei ta hi sante gama muda na min hi agupna call pe ke hello lightning Bible Psalm 144 verse 6 hung chu ivetle ke khi isa in namel mate no cha in nathal changka min dal zamin tia ki mu bangin sante gam thokang le na zong ke gim nei ta ta a khi dan thu su en ki mu na hi gal ki pat ti lai chun sante mi them khat ken asimeti thu su ki mu ahin amo wang chu athi hi pham ahin him pham ti wang chu atu chin cha na kheta pon hi abon le hichlai video a kona ki modung zuin sante gam thokang le na hi thing phung hi ke en kidang tan asep ki ne hi nga dang drang an to da khoi ki ko bila da ber da ta gre shegar ta jong se re ra shegar maku na hu ba ne abon le achi sa 21 September 2023 in zong san lo na tong khat ken asepmin nasata na ki tong khan hi abon le thamasa April det van ni in zong kum somvel san chapang khat ken asep li ki ne hi chuban zomin zong thamasa me tarik nga ni chun san in ko khat ken asep ki nen mi khat athin mi ni nasata na ki sukha ki ne hi asagina sante huile ko ki thosia kichata now hilai video ki modung zuin huile ko thokang len ahung ki thon hile sante jong kichata in akitu un ta ben hi Yum phare ba agitna sante kau thu hilai video akon ki modung zuin hichi sante si puhin sante le ko kite kal ahum ting hi ho le khapua aniki sun bangan agui hlungin chuban le hichikal hi zun som langa le ki chai ding he tin jong sejin hi hojik sida sai khongjai ilangi matang simuk la ka dorim ni ko matang sida hari matam masigi ona tena ba si matang la ko degi di sai poi masan hairame se lamta thagi tarini panba da thang je thoba adumba sahido madudi soidena magi aikogi hairiba singilal se lakani haibase masi hairami aduna handaki haugri balamta thase sab chana thangje tareni pam thangje thueba aduna maram oidana haugi sida haugila lakani hairami se puya sina piriba wa kunjina maram werega yamna summeba satkhri balamta se thangje tarin pam thangju thuki bane ko aduna dine hariba ase masena kar mutam da loigedagi habi matam da aikona nahandagi horibse koi thatrain thoi changile adubu thatrain thoi changile basi musagi ingba yagada basi kar matam dro matam da puya asin hairidi laiba andagi inga thagi thanin taramangani panba thanse asi bhaubadi ekoi hariba khongjai lanse laigi gani haiba pose masi puya sida pali aduna puya sina hariba taro hariba sagi lagani haibsi kanino kada mathakta su haigiba thangi ngangoi haramdagi ji khongjai haugi tengona akoi lepak sida akoi landar base numilum ni makoina lan kan hat kani haina hari base masi tham sahi taraga nithoi mapung pharba matamda adugi hek wangla lakpa inga thaise masigi taraga mangani panba numise sida
ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯄꯨꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯇꯔꯦꯠꯅ ꯈꯥꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯨꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯜꯂꯦ akuna kokite chunga santen achuseu amo chunga lethun galkipat tilin social media a santen kokinu meite arte koma akizuve ar hochila ipp nahi vetin asejun ahin tua hi inung vetna hile amozo ar ho hlangai tabin jubana ar ho koma aga kizu uzong om venahi asomna lamka thilan akailu hilai video akimudung zuin hichin menu hi mu theilo kanin akai peidanin ahung viralin ahin anung sangin hichi video hi mu theilovin akai thu hilovin mi khat athu pha na adal phaya ngaki thopi zo danin hilchetna ahung ki pe na hi somna khatna mizoram an makeup kimu hilai video akimudung zuin hichin menu hi jan laiten mizoram mona hichin menu hi ahung do ahung ka video uchu ahung kimon hichi hi film ma dinga tho thu hidem ahi lo le ata suham elo le ata ahile ipithule la oma hiti umjing ham ti wang hi athu kechin pon hi thu chaina hello supite tu chung gamsunga thu su hi phate cha evena igel to chele kokiten pathin het pha lo wa isu mil jiwangon pathin eho galmiti akona eitum la ova eipan pida nuhi alo pi the singin alang khana igalmi deu chunga thilung ho hi ibele Jeremiah chapter 22 verse 22 akimota bonga achon naw agit lo ayang sit jewa to sit ham sit tampi achung wa athun dan hi agim nei thile kin nahi ahin la amo pi hin ket pha lo hilin aiti bepseun lion upai wang chu ompo we nahi ahin la lang khanin amo hi pathin hello atam zo hi zewin aboi be pun eho hi aboi pen bang hi ve aji chu eho hin Pathen Loupi na le athil bol kidang ho hi phat sia iza jingwa imit ta wa emoji wa het chil se rohin ahin koima tu gya hin ko ki khel yum lo hi aboi pen ta ka chu hi tai tu la hi tong le le kyal khang hi phanin khang zong se che chen e ho zong I khen tal che che on ki pum khat na thei mong mong om thei ta pun ahin pathin e ngai lut zalun Israel te dinga pathin tui khang len a khena Izima kona mo si mangcha an puido sa abangin tu hin e hozong e sante akonin e hin puido on atum tumayam tawin e hin ikipum khat thailo lai jeubin iga mudiu zong hi I hin thaso kit theidiu a hin lai je in e hozong ching theutin chule kilung khana ki pum khana zomi tha do ko ki extra ki khen tolwa khana uma lung khat thakana pan khoma pathin sunga manojing ding lunggel nei chi lewan phale dingin ka gelen hi a hile hi chan hin chai uitin hi chi video ki sibna Suhkhel Bolkhel le Pathen minute na kingaidam mutin aban nang le ke maten kana tole ko sunga mi hon an to ki cha legim nei thu sim ho I hin ngai khom ki de hi zen like share le subscribe bol pumin ananga jing mutin a hin video si Pathen Patthei Boh Tahen Kakipah'e